Здраво, дали сакате да донирате за деца на борци повратници? Донационе per famiglia, донite бони донационе per famiglia? Ова е донација за деца на борци повратници од Сирија. Колку што сакате можете да дадете. Është donacion për fëmijët e luftëtarëve që janë kthyer nga Siria. Për fëmijët e luftëtarëve të kthyer nga Siria. Jepni sa të doni, mendoj sa keni. Yardım, evet. Ците донации одат за нивното образование и са të doni, është donacion. Hvala, повелята. Maybe you can give it to somebody else. Повелим? Hvala, повелята. Само да ви кажам нешто, ова е социјален експеримент. Само не интересира реакцијата на нашиот народ за ова ранлива категорија, колку е спремен нашиот народ да даде за децата. И моментално се снимате, таму има камера. Моментално позади таму.